Boy, abantu ntashana amadage. Gute Man, usikipana nambaye abantu bose ndi kunyuraho bari kumbwira ngo ndidage. Nukuntu ari cyo cyango kiri top kubajama n'abadata. Ongeraho n'abasaza b'inzaduka. Ariko igitangaje muri ibyo nuko wambaye gafunga misozo tamushyira mu ciciro cy'amadage. Ngo bivuze ngo naga ari idage. Yega ariko rinaha handi wajya mu madage. Kuko inaha natwe turi amadage ariko handi dutwika. Atwe ibipana ubundi se mutaniye na myinyo ya John wa musazi wa biryo. Wadage we fata business card izagufasha kwinjira mu isoko ry'amadage. Jesus! Yo, ntureba ko noneho byigudu yavuye madage wa kintu. Yo, as we promise truth nigga. Yes, sufata sobona ukuntu mese kwigisha intore kakurusha guhamiriza nigga. Yo boy, tambara ariko turebe. Nugutambara sabe. Ni kiss, ni chumu. Oh baby ni kiss, ni chumu. Niba kubaza umu designer ukwambitse tuvuge nyabuna. Ni chumu. Oh my Go kill them my boy. Jigudu ya fashion killer. The blood of Jesus. Yeah, man tubonye ifeji. wigisha intore kakurusha guhamiriza. urupfu rwizawe